KSA Haroha Regional Committee atumahin pen Bukulia Municipal Board Town Chairman aka Hemsing Toron apan Pinpur aloke pajerdam. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non birtang ton penarjuponik tha. Tarapung borpung langlokso kaceleng atawar kisung ferangke atum sami langso pendam pet tarapung dolamar an palilo. Sita me towar mesen theglong le borpung tarapung arada atum nang chethandu natengke. Ningkreng barlata habira jo penagamat arwe are kejang amat kanglit kangthel pen loksi dam nanglo. Lasi nilitum keso kace ponda song pik anlo. Lasi tarapung borpung arat ke doke hapusar fisar pen anlo sita me. Majok asal kata nangrap abang awe ate nilitum kangcir nai kalang it nai ke towar hospital henlo. Sita me nilitum kangcir ye Karbi Anglong arleng ke the atum nang chini ne sita nilitum rat atum ke kangcir chini si election apolo te matha dunlo sita me. Matha donnak lasi non kewang ji kelike ningoi sori lidota matha don thek thek kelik aprang thangnat ang theklong le lipute nilitum election apora hotke rabdon thek thek pusi ferangke athengno nang pachini don Kaziranga pen Thompson terang loti ki minus Karbi Anglong. Arkoni Payengkora Sirkepani KSA Inglong po Haroha Regional Committee atumahin pen Bukula Municipal Board Town Chairman akai Hemsing Toronari deng Pinpur aloke pajerdam. Labangso Pinpur alo along kejong ponatengke. Doboka pen Demapuran Krong Plia Towar Kaslang pona puthak lakha kresi langfer constituency ke parlo. Bukla town ang Kangalong. Isi Ganpati Private Limited Company Sector 5 Labangso Ganpati Company town ang Kangalong ke dokok penajok. Bitumins kasalampon pen mihiki kepajom put penajok town ang Kangalong. Air pollution bat pigason sinang manlo. Athe town ang Kangalong menlo munit ke do apai ke ongadim. Labangso town ang Kangalong munit ke do ke ongadim along jongsi. Air pollution ke bat pulote munit atum ke pasi singjam lasonsi kapre kapre akeso. Asan amung do pigji pusining Jepon. Labangso air pollution farokri ser kebra trokner kebra AC air ek arona teng pen pulote karon karkana sonsi mandetlo. Lasi labangso tanang Kangalong kedo Ganpati Company Prabjin pen vitamins quit all hai kedang inton ponpe pulote KSA Inglong po Haroha Regional Committee atumahin pen kachesong deng ponangkok po pusi ning Jepon. Labangso Pinpur aloke pajer damalong Bukula Municipal Board Town Chairman akai Hemsing Toron alang lipen Prabjin pen kapangton ponje apan lamchak chipidun lo. Labangso Pinpur aloke pajer damalong kachetong dun KSA Inglong po Haroha Regional Committee kong chunbang bodho terang Finance Secretary Jonas Singh terang lapen pinan ke the kedinga tum chetong dun rinti wolong ko maji pen theng tom tok bi loti ki minus Karbi Anglong. Karbi Student Association Haroha Regional Committee pen ini isi memorandum nang pajir banglo. Kasi pini tu town committee chairman akai Hemsing Toron hamne tu humri sini tu bangso memorandum nang pajir. Bangso memorandum nang itu kejong pon la bangke town andar long te bokhet town arlo long kepadupon Ganpati Limited Company itu la tu section 5 along ke Klembol bangso company itu mana la dabang ke mana pilola bitumins pine ke bonai la bangso amhi kiik mana ke pajumput penajok penangan la bangso hawar lo mang air pollution na sonse cemandel la bangso air pollution LX 1981 ala sorona teng pulutan lang litumbang ke aron karkana solo the isi Bukulia town hawar long stame isi populated area bangso populated area long jongsi lason hak air pollution yang si pabat bom lo bolong te itu kapre ke keso lungs cancer pen cenglok bele tumla kapre ke keso chit hewang sit pen cenglok tu kawe kapre ke keso stame bangso air pollution pen penaan akisiksak dokogi nasi non labangso akompani tumhan itu komplain ki piya phase pile bangso town committee along ne to bangso memorandum pilo bangso memorandum
nang pinang ko at hebang alalot helitum town committee andar long mang selabang so company do ko kajok sintum town committee a chairman a hin principal jir lo asi pinilitum kapachini gang tung mangalalo jong si nilitum labang so memorandum pidat panalang litum labang so town committee tum jong si labang so company apa labang so el pollution mata labang so butumins pencenglok kaprek la crude oil kedang pon lahai yong sing ton bon pe pulutang te nilitum kar bilo charlie asong pa dome kaprek ang deng same chesong pon ang kokot hinon apor bang elitum gari motor pencenglok kaprek ami hilang no ka dogo lahai idu upen yok si kaprek bemar tami kenaan nang bat bom lo la selabang so hai bemar pa cepa jogi pulutang te litum air pollution pen bang ke pajok po nai nasi Birta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News kar biang lo.